Farsça сөйлешіп қойдыңыз ба? İranca biz bilamiz. İranca, Urducha, Arapça ham qo'llanamiz, degani Arapcha endi tashqariga chiqsak Arapcha qo'llanamiz. Boshqa balalarimiz bilan Qozoqcha qo'llashamiz. Sizlarga so'rov. İslam dünyasındagi birinchi mechitning atalishi emne? Qana kim biladi? Qo'l ko'taringizlar. China. No, Qirg'iziston. Qirg'iziston. Kursağımı açıp tamam içken çıktım. Arkada meçitten bir жоғары басқанда bir 400-500 метр var da 1 kilometreye жақындап қалышы мүмкін. Бұл жерде Крылышки бар екен. Крылышки жай онан кейін өзімнің планымды түзейін. Интернет Google картадан өзбек кухняны қарадым еле. Өзбек кухняның отзывтарын қарасам менюсында абдан қымбат екен. 40-50 реал, 35 реал деп тұрады ғой. Не oldu ekan? Et bo'ldi ekan. Shunday ele jeyim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. One. Deb qo'ysa kerak. İçkeni bu yerda barlar nima go? Hepsi var. One. This one. One. And one mirinda, please. How much? बोलो तो सही ना, चलो पता चला भाई बोल रहा है। How much? One and one mirinda. YouTube channel. Yes, YouTube channel. Sir, how much? 22. 22 riyalın şunda 500 сом болып қалады екен. Жеземді итсем де барлығы камера болып қалмады. It's for YouTube making a video. China. No, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Have you heard about this country? 22'ge 500 сом bundan 4 öğü. Çoğulayken жақшылыч. Bu жерде 2 нан береді. Одан кейін миринда өз өткенде видеода айтып өткенде біреуч Pepsi içпейді. Бұл жерде Pepsi жоқ, миринда жоқ. Барды екен Pepsi екен, миринда и Seven Sky. Барды келе ошо бир компанияныкы өзүч. Соустары менен 500 сом жакшы болот. Тамам болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге суроо. İslam dünyasındagi birinchi mechitning atalishi emne? Qana kim biladi? Qo'l ko'taringizlarchi. To'g'ri, siz biladi ekansiz. Al emas siz bilmaydi ekansiz, жаңылышып qaldingiz. Анда эмесе sizga men aytib bereyim. Birinchi mechitning atalishi Masjid al-Quba. Arqamda turgan mechitni ko'rdingizmi? Mechitning atalishi Masjid al-Quba, Qirg'izchada Quba mechiti bo'lganda. Бұл жерден өзгөчөлүгү ошо биринчи мечит жана пайгамбарыбыз өз колу менен сахабалар менен бирге Меккеден Мединага 622-жылы көчүп келгенде биринчи болуп курушкан ушул жерде. Бул мечит албетте өздөрү курган эмес, бул башка, буга чейин кичирээк мечит болгон. Ал жөнүндө көп окуялар бар. Бул жаңы турган ак 3-4 мунарасы менен турулган бул имарат 10-кылымда Египеттик архитектор менен кайра ушул ордунга курулган. Пайгамбарыбыз ушул районго, ушул жерге биринчи Меккеден келген дешет. Пайгамбарыбызды албетте мединалыктар жылуу кабыл алышкан. Мечитке кирүүгө уруксат бар болду экен. Жалаң гана аял кишилер жогоруга көтөрүлүп атышат да. Эркек кишилерге намазга уруксат бар экен, жакшы. Намаз сыртта болот окшойт. Жаңы эле азан болгондо. 1, 2, 3, ал жагында 4-чү мунарасы. Мына мен жолун таптым. Оң тараптан жалаң гана аял кишилер экен, сол тараптан намазга эркек кишилер бул жактан келет экен. Бул жагы даараткана, сол жагы. Эми Сауд Арабиясында бардык эле шарттар бар. Дааратканасы, таза суу, бардык нерсеси бар. Өчүрдүм.
Мен өзі YouTube'ға видео тартамын. Oo maşallah YouTube videoga. Тарта береміз та? Ey maşallah. Assalomu alaykum. Атыңыз кім? Selam. Adım Muhammed. Yaxshimisiz bor? Bana bir dakika qarab, bir qarasam, men bu yoqqa keladi. Ikimiz. Екеуміз. Bir mashinalar turadi. Yaxshimisiz borim? Altta ko'p ketgan. Енді қанша болды? Көптен берісіз ғой? Meni 40 yildan beri berdi. 40 yildan beri berdi. Medinada. Өзіңіз қаншадасыз? Bizim 44 ta. 4 yaşta ekanmiz. 4 yaşta ekanmiz 44 ta. Qaysi? Shimkent jaqdan emasizmi? Turkistondan. Turkistondan. Qozog'iston, Turkiston, Qo'ng'irot. Bu yerda жергілікті болып қалдық па? Jergeli kov, ko'zinglar ko'rib, bizni Qo'ng'irot. O'rol Qo'ng'irot. Shuni. O'rolimiz Qo'ng'irot baba. Taksiмен, таксиде деген. Дағы такси. Taksida endi biz ham taksi haydaymiz da. Bizda mashinamiz bor, taksida haydaymiz. 40 жылдан бері Мединадасыз. 40 yil bilan Madinadamiz baba. Siz bir boshingizga keldingizmi? Tak boshingizga keldingizmi baba? Ot, az men өзім еле келдім. Тура алған жоқпын. Bir o'zingiz keldingiz? Bir өзім келдім, Урдуниядан келдім, Иорданиядан. Jordaniyadan. Urdun, Jordaniya. Jordan. Hashimidтердің өлкесінен. Ko'p yaxshi baba. Ishingіз жақсы ба? Bo'ladi, alhamdulillah. Жақсы. Жақсы. Şu бұл жерге келіп, айланып, Меккеге барып, умра жасап қояйын дедім әлі. Maşallah ko'p yaxshi qilasiz. Madinaga kelib aylanib, Mekka borib, umrani jasab, undan sonra Qirg'izga kelsangiz, ko'p zo'r tushadi. Mashina qayerda? Жақсы. Бұл жерде 40 жылдан бері болды. Бұл жерде көбінше қайсы тілді қолданасыз? Арабчаны же қазақ тілін бе? Mashina. Үйіңізде. Endi biz bu yerda bor arabchada qo'llanamiz. Балдарыңыз арабча сөйлесе Ballar керек. bilan qozoqcha qo'llanamiz. Ballar bilan qozoqcha. Bu yerda son arabcha ham qo'llanamiz, degani arabcha endi tashqariga chiqsak arabcha qo'llanamiz. Boshqa balalarimiz bilan qozoqcha qo'llanamiz. Qo'ng'irot. Unutib qolmasin deb, ha? Unutib qolmasin deb. Unutib qolsin bo'lmaydi-da. Bobur. 40 жылдан beri. 4 yaşınızda kaçıp gelip kaldınız? Biz bir yerga kelib qoldik. Atalarimiz olib keldi, ha. Kaç 80-ci yılları ketken mi? 80-ci yillarda kelib qolib atalarimiz olib qo'ygan yerga. Atalarimiz mana shu yerdan so'ng dunyolari shu yerda dunyodan ketdi. Hayotlari shu yerda dunyodan, mana bundan. 80-ci yılları bu жаққа geliş or bolçu öyle? Zor Sovetski Soyuz'dan. Жақсıydı ki 82 yıllar gelişti. Kıyın adamlar bolçu giden da 80-ci adamlar. yılları gelse. Sırtqa mamleketne Sovetski Soyuz'dan sırtqa çıkış ele or bolçu ele go? Aha, çıkışlar biraz orçana bolaydı ya. Hazır jengil bolup kaldık. Hazır jengil bolup kaldı. Avval orçana bolaydı, hozir jengil bolup kaldı. Atınız kim dediniz? Atım Muhammed. Benim atım Adilet. Adilet, maşallah. Жақсы at var. Adilet, maşallah. Kurullu siyadere, ha. Aferin. Maşallah. İmri Subaki? Aferin. چرا کم زبانش نمیفهم والا او میفهمه اشاره کو خودم دانتی مترو بگم جای دکتر چیز پیشی مسجد یاوی والا رفیق باز متری برا خوب Farsça söyleş koydunuz mu? İranca biz bilamiz. İranca, Ürdüççe. Ürdünü bilamiz. Muhammed ağa rahmat. Burada. Rahmat olsun. Duada bulun inşallah. Buyursa. Maşallah жақсы. İşinizlerге iyilik. Amin inşallah. Şoğunuzga bakıvatçılık. İnşallah. Rahmat meyliniz. Mına күтүлбөгөн жерден эле ушундай окуялар болуп кетет. Казакстандан, Түркистандан болгон Коңурат тууганым Мухаммад ага менен азыр жолугуп жок жерден эле жолугуп калдык да өзүчү.
такси десем эле дагы бир пакистандык бирөө кайдан келген дедим эле. Карасам кыргызга окшогон эле бирөө. Анан кийин отурдум. Жакшы мына жана айткан жерин алып келдик, сүйлөшүп да келдик, убактыбыз да жакшы өттү. Анан кийин пул акчаны бербей эле коюңуз дейт. Койду, анан кийин 20 реал карматып сүйүнүп кеттим өзүмчү. Ушундай элдештерим болсо башкаларга 5 реал менен соодалашып тиришип атсам, бул жерден эми тууганыма бербесек болбойт го. Сурайя деген атырга келиптим да, Сарайя дейбиз, Сурайя. Ушул жерден күтүшүм керек эми. Мадинада аба ырайы өтө сонун, кереметтим эле. Ысык эмес, суук эмес, мына футболкачан жүрөм, ысыган жокмун, ушуган жокмун. Бул жерде шамал жок. Жибере турган күн жок, мына азыр баса турган убакытта. Кыргызстанда кандай болду экен погода? Бир аз үшүп турган болушуна керек. Карагыла. Эчке маалы мына. Эшикте жүрө бере тургандай эле аба ырайы болуп атат. Керемет бирок.